labazali nabantwana emakhaya uProf Sibiya lo okhulumayo weWTS. Inendaba ezimnandi. Niyazi ke njalo bazali nabantwana ngihlale ngiphethe indaba ezimnandi. Lezi zimnandi ngokuphinda phindekile. Hayi usuphelile unyaka. Sayiphasile ingane ngine show ukuthi siwenze lo msebenzi ngendlela esifundise ngayo sizokuphasa ingane and ngifuna sibe nalokho bazali ukuthi siwenze lo msebenzi. Nani bazali anihlala nganathula nje ngoba simfuna umzali ohlala athule alinda ingane izifeyile bese ezoyigxeka ukuthi ifeyile kanjani. Sifuna umzali kube ukuthi ithi ifeyile ingane kodwa umzali akube ukuthi uzamile naye. So nathi kithuba kulabazali abanganakile ukuthi imfundiso ibalekile ngalesikhathi samanje sine camp elapha ya term 1 njoba kuzoba uJanuary mhla ka5 to mhla ka11 January ilapha eDurban enye ila eRichards Bay indawo yokulala ikhona ziyalala ingane ziyafunda ziyadla le camp eseDurban sengishile enye eRichards Bay iqala from grade 7 ngoba sesithi ibanjwa isemaphupho so silaba abantwana abancane sifuna bekhule benalo uthando le-maths and science from grade 7 to grade 12 sithabeza abantu bezofunda sisuke sikhava umsebenzi ka-term 1 ukuze umntwana ukuthi makuvulwa ikole kube ukuthi soshaya i-revision lo mntwana loyo kusho ukuthi kufana nokuthi sofunda isibili ngoba thina suke sesifundile sathi kuyidrilla futhi i-revision so sithi abantu abangasali kule camp into emnandi kule camp kuno 10% off umuntu osheshe wakhokha engakashayi umhla ka-15 December so sithi abantu abeze na iposter njengoba nwabona omabili kodwa umuntu osadinga information edlula ngale u0826727928 sithi abantu abangasali vumelana abantwana beze kithi into emnandi ithi noma ngabe isikole somntwana ke siyavula seyiningi ikole ezivulayo kodwa thina siyayiletha incwadi ukuthi befunda kithi ngoba siya understand ukuthi uthisha omkhulu nezikole ziya understand ukuthi asilwi nokuthi ubani osiza umntwana sesiza njengani yomuntu omnyama lokho abazobe kufunda esikoleni nathi suke sikufundisa ngapha asivumele abantwana beze WTS ngoba umbuso okuphasa ungowabo ngibambile futhi ngizokwazi ukuyiphasa kahle i-trading like ngiqhubeka kangcono ngendlela bengenza ngayo and I gain more information sifunde i-analytical geometry and siyathemba ukuthi nge-exam esoyibhala ngoJune sokwazi ukuthi siphase umntwana mayisefeyilile kuba inkinga yomzali so ke sonke silwela ukuthi ingane yomuntu omnyama ayisizakale iphase kuzokwazi ukuthi iphumelele siyabonga.